Ena Yesu kafo ya neta mona mona oto amwara omuni kuraro yangiri mbaifa. Horiki kito mamai. Horiki kito mama mokaya profeti Asaya kafo etirimo. Weko lao. Kawetata o ngimonimo ya kema kafo horiki kito mina ye. Indo weko ra amwara oroto pingi mami ya kema kafo efere na ye. Loto ka mono lufu au nemo kaya ma u Yesundo ya kula wafenda ye. Indo Asaya kama etirimo. Omuni kafokoko ominoti. Luni kafokorife loti goriti. Seni muruni ya oru apa witi. Namondo ato oru fakalo ngetetenai. Loto ya omuni oforiko to luni oru ngedong gendaye. Loto ka mono lufu au nemo kaya. Koriki ki anda momona wa yamu yarie. Eti loto Asaya kafokawa lufu au ya mia. Yesu aumarala menara namba e ainako. Yamu amomu loto ya lufu wa amine. Ena yuda wenena kiambaniwe. Diringate Yesu koriki kito umafa. Loro to pinunako. Farisiwe ate ya mono numunguti oru furito rendetena wai. Loti goriki maito. Yesu goriki kito umamo ya loro to piyamai. Aya wenena wai ya mikareka wenena ya te kurini oru fakare na wamo ya mukokoramo. Indongoti kafokurini oru fakare nami ya mukoramai. Ena Yesu ya kalo fakaloto etirimo. Namo koriki kito no mamo wenena ya namo ko ono mamai. Nirifime rami we ya kilako ina koriki kito lo mai. Indo namo neefe ramo wenena ya nirifime rami we ya ki lako ina leefe lai. Indo koriki kito no munawamo wenena ya siniku minamena wai. Loto namo mikareka minamo wenena oru la mena o ngendenai loto lo momone. Indo kane korifurite na wamo ya lifima ka ngimamena ngolowe. Namo ya wenena lifimani oru ngiminai. Loto amowe. Oru omunike nae loto lo momone. Indo namo furone ndeiti kane ya ki gori furite na wamo. Wenena ya rifima ka itimbito ngiminami weane. Karomo kaya mo kamena nambaro ya oru karo merenge neto lifima ka itimbito ngiminami ne. Namo karomo ya nanimoru ne iti gorito maandowe. Menefoni rifime rami we aimula kafo ka eti loto lo roto merenane. Loto lo mere tokane orami yane. Indo amo wera roti kaya kafo omundi gofawa minena wa mohanu wa nemo ya koriminowe. Ya mukaro minomo ya menefo kafo kane orutolo no maindo haro ya lolo ominowe. Loto ya lie.